Zubuyi emandle sekuzoba right kuzoba Timsaude hey sitamile hey umjolo zubuyile emandle complex ibamba our SG fetch mama umjolo zubuyile emandle bafana bakithi back to the struggle bafana bakithi 2026 ufuna ukuyithatha yonke lemkhandla ngibonile lento bengiphatheka kabuhlungu mangabe ngiyibuka lento ukuthi aba SG Floyd Shibamba yahamba eParliament ukuyawa eParliament bekungiphatha kabuhlungu ngani ngoba lesa sikhundla lesiya besibambile bekuyinjini bafuna bakithi bekuyi center line yangempela leya uFloyd Shibamba okay ebusuku namhlanje before ngolala wanabaholi ke nje engibathintayo ngifuna ukwazi ngalento ka SG wethu I know bangithatha bangifaka epage nelilodwa nabo Fred Shibamba siyamdinga lapha eParliament uyabona uFred Shibamba uyayazi lento yaseParliament futhi uyayazi idebate yaseParliament wathiwa no akusiza ukuthi ke na sishiye uFloyd le ngaphandle ukuthi ke na akagijime ehlanganisa umkhonto ekubeni konakala lapha eParliament kathiwa no njengamanje awubuye la ngani ngoba omunye uze wangibonisa ukuthi hayi awuboni ngani wena ukuthi kahle ukubuyisela kwaFloyd lapha eParliament ukuthi vele ayohola umkhonto wesizwe lapha eParliament ungihamba nganje kusasa kuthiwa this is a vice president Floyd Shibamba ngiyabonga nje but ngibonga kakhulu mina ngizokubiza ngo-SG Commander Floyd ngibonge kakhulu mangabe ulokhunza unathi la kwiground ngangiqala mina ukubambela ama-meeting serious ko something because of you wenza lento lena ye-liberation yokusibumbanisa abafundisi we were there in Santini hayi kanye hayi kabili hayi kathathu uyihlanganisa lento abefundisi izinyanga ufuna ukuzenza ukuthi zibe into eyodwa and yazi ukuthi ke na kunezinto oyikhuluma kulama meeting ngisithathe futhi ngizibona ukuthi our Floyd is very clever our SG says you cannot win elections if you are not a movement party. If you are a political party but not a movement, what is a movement? What is a political party? What a movement is lapho ehlanganisa khona wonke umuntu uyabona ukuthi wonke umuntu la emkhontweni umelelekile amakhosi amelelekile abelaphi bamelelekile abakhubazekile bamelelekile ama-artist amelelekile sifuna ukuthi ke na sithole le economy le yezomnotho ayi kodwa ngiyabonga buchairperson wami njengomelaphi wendabuko dokotela uKhehlelezi fana kithi uyasebenza amandla umuntu awadliwa kaZulu asilikhulumeni iqiniso lo bhuti uyasebenza ngani ngoba isize sifika kuleso sigaba leso sokuthi ke na our SG asiqwalasele futhi asinakekele thina singabelaphi bendabuko bafowethu udokotela uKhehlelezi wasebenza lo bhuti wahlanganisa belaphi ngifuna ukutshela ukuthi istructure sase-Gauteng sihlangene sase-KZN sihlangene Mpumalanga sihlangene Limpopo sihlangene Free State uyabona manje siyongena eCape Town khumbulani phela lapha eCape Town ukuthi MK party isinewadi phela manje eyibhekile siyeza kuma municipalities MK party uyabona mangabe sisaphethe lo yabhuti loya okuthiwa udokotela uKhehlelezi sisaphethe lo yabhuti loya okuthiwa uFloyd Shibamba siphethe our spokesperson Nkamulodlela hayi bafana bakithi angidideki lapha futhi angithuki nakancane yabona makuthiwa lo muntu uphendulana nabezindaba hayi cha abakubekanga ngamanga lapha kanti ke futhi ubaba wethu